Ka artarik risau ka dekas ngikha jong Mahatma Gandhi kabatip kum ka Gandhi Jayanti de kumba longlang hakiwe kishnong kithau jong kari India ka Loomkyrwiang dorbar shnong jwairu kalakan mau burom ya kani kasngi. Ya ka jingalang la penya da udayo lang pakma sembut wahe shnong balayo ka jingkeren na uma lamad o lalu wahe shnong bat ki kentien kerpang la pensngau da uma SD lalu General Secretary Loomkyrwiang dorbar shnong. Uma SD lalu ulayat pu yang kana lingkot syapang Mahatma Gandhi kum ubriu uba emsngi banyalek persya bat ki bor ka sorkar pareng da kalenti jong ka jingiet klem kanu kono jingya umsnam kat hadu bakari India kan yo ya ka jingela lut na ka jingsan syar ka sorkar pareng ha usnam kat kandai spa sau pinyo. Na luar kata ula keren ru haka bayade baka Swachh Bharat Mission kawai na ki mission ba ay nam ay buram ka sorkar India ya Mahatma Gandhi haka thong ban pelong ya kari kum kawai na kiri kabaya syakman ringkat ka jingroy jingpar bat ka jingkhu jing suba. Kum ban syupen kan mau ya ka Swachh Bharat Mission lasdang da ka sorkar India haka jingalam o Prime Minister Narendra Modi haka artarik risau arajar khat sao kabadai ke lingkhu snam sngi-kha ka bashispa sapun riu Mahatma Gandhi bat ha uni usnam kani ka mission kala kanjo ya ka jingat lenti sha umaumer bashipho tli kisnam. Ha kani ka sngi ki khun ka dorbar shnong kila puli ru ya ka Swachh Bharat Pledge ka bolong ka jingkular banyatre lang bar ka sorkar ha ka thong banwanra ya ka jingkhu jingsuba hapo ka shnong ka thau. Hadien ka jingalang la penlong ya ka cleaning drive program ha ka baki nong shong shnong nadu ki kena hadu ki balasan kila shim banta shong shit ban wer ban pran ban sat ban Pynkhuid ya ki lenti ki sinkien ki telong umbam umdi ki badan hapo uput usam jong ka dorbar shnong. Jingmut yo Mahatma Gandhi man uang duk dipikir kamu duk play ikut daerah itu tok guru bujile lelun betar di leukan di Islam orang mengatakan baik tu kita untuk asuk kita ingat apa senang tahu apa ini itu on program listed nasional kan buat akan dibuat di sana ya bo kamu di dalam senang yang berlaku senang berbeza. Wadile ko kina yung sa nang mana yung zaman kapag yung dia orang senang tahu umat kapag bila kapag kita ini doktor mungkin membuat lebih citra apa sebenarnya ni apalagi yung bisa apalagi dua jam yogi ikut boleh ikut sebab apa yang berbaca. Itu